Oy malungel litasil sin mora. Tirogul okyara. Tial program na TMC. Elal litasil sen okyara mama Dave Orum. Dave Orum tatigel adrai Somalian mormurtun mora. Obis ra kaman orai rai. Malungil ra mama mo sem lok spero mama. Mr. Orum me direct arbitar mama. Smaida. Smaida do tangaling ka adrai principal para high school. Campaign manager day. Kita rawa madangel wasya secure ira amoringa primary ringira January 12. Ya general election of Blue Rai March 7. Siya ko best ringi day kasi si anniversary ng magla. March 7. Ting club gul gumaral wasya adra blur bela umara especially adra Rai. Al legititi erang siya candidate tir. At choice the maker niya aklung ila blue Rai next 4 years. Akman meringa sudul terung mo sa metro ramam Merry Christmas. Merry Christmas sila gorga esmaid. Ibay gusto si olgiyon mo le gorga Actually, lo sikrolele, we go as informal as possible. Malso kung mga niya question na kakti jump in. Tere la program kita 1 hour. Abay ko dersin mo na campaign manager ako. Mengkontrol kita, guman surat terul me, ospera TMC. Olgi mo le borgas may. Ya madam malungil. Suelbel mergid rogue, boray tu kabral sulat kel te alna. So lai so kalau muul wasya era botung olgium sa candidate tergid rabe orum. Jadi ku ai selwase katang artial dulu orior makwa te alle so la mal motorsia susul kemam mora rubugul orior mati legal moral masila orior aka tiregal el al bla dengan lakra Christmas ne itilis ba so la yang kemam aku kulmung telmo merula orior balas melwase makala mo sa edel topo to bagi ingkal ko siar gid tial moral mel January primary ma kutulu ule solay akmal ngwa dinekal te alle o susra aru bukulay ray mar masila iray ikan lang umbre kal luriol gimlem kotul mumutmok la uligi wa town hall mang agi ulama sa gel kalol mereng ata mlaru ku ye repora itu mal ngwa te alle mereng asulis tigel mam tigel klol at ma ukula iray nos bil mel ding ramam ray gel town hall ang blong nila ro kulto ko melang lamo break sa gidi kala ma melang out mertiang mo sa makala mo sa am lutu quits out te tirgel lo koram tal sa rit larga al sengri ay gidi time di mulula tanol bos mam reach out til logi uti gidi radio station ko makmal merenga sulira at ray rogoy so la sure kita di tal sigang mandiak po kumara alda ta Malu besel so mo time ne. Why say makpay mali mutel merenga sulira at ray rogoy iregal ku bersiam ke kayal del Merry Christmas ma Happy New Year mo tir rogoy iregal si time ar ngas pa al ray por se edel lungara adeurel tial maral mail New Year di boto kal tauklat kita selbaak malakam tamal ke domi da January maral mal saule so la bait mo gium sanga ako siya gidra David Orum bon kita ay get platform rin Ma'am Saule Chairman Ma'am Saule betul Ma'am Saule ti alal mera tel kul ko yung ka magimok mo ngay kirnias ako so mamal al dadu al mul moral adray rail tira mo senkyo mo malil ta next kapano ta mitir hindi era por sila ko rawal platform ra gamit kurang sulela doon may ngiray kalaw na blood order ma rupul dew mabilo ma amiray ma sil order ito gubet susanga kamura nga ray ma iraget maranga ray ma turmer maranga ay mi ma ngira ite mga ubungol space mga kobel ma other talwa mga tangangang ulyong
tadip marami masih laira rokui marangal ke laira rokui ito kubet sa mutirkal labe rapulu laira tiram saul tol temira bebe na time tira na ultakaw tial bulu laira loya kagil activity tit maringel was a state tira am sisi state and bebe na time labe la aktis ila state makmal merang sudala labe sa almer din ra vehicle sales ra dai ma activity tira abuluray ray nga kamumu le di nga niya platform nga ramatan platform nga kaligel nga ka material gimda kan nga tatokora rutam no ot mage kutmok le gimda so madengel was makluto tilen meda kita atray ray mang ay gal po sa tatokora platform ate kan nga ra siya kota kutukluto tilen mo sel long within the list to tilendiak di makluto tilen rogo makti mo dostang emo msaw sel ngara tokoralis ya kumda so asya alis akluto tilen mera adray-ray ling mualigilak lang ligira dalang okla mera adray-ray maul mga platform nga ka umda so se magrabo dong mokralis improve at tokoralis ing mo sabel ko ra tigil at atray alos pe at dalong ok hindi kalaburangi alis ay gigida mo kutmok labi biray niya at el busdir atray il all time o susultan me at tokoralis ra ay raya nakmas wakal mo mes sa kumatangat tangat sohis boto dengel mal sil ada ngalak ng ilalis rogi ra bluray ray de salot telang malwo ngarak tungen ut masap de long working elgora ut maklir gidi ra terolan manay mende kali do to dalis rogu el altan ma shobay ang morang akle la kadom da sura ngal gedel manay madi da ray ray ngara blurang apa ngar gir so de muter return mervelang o siga tokora dalong okla hindi ka atmi di alisa available mortir direct ngarom so de la tokora alisa ngari sel tumasan commercial list a commercial list a close to tell me la blue era lang ay raya blue mo spe at tokora a rule ya commercial list ay gelin sa niya dolablam sa showbay mo oktubre al sila blue di raler selwa se hugara tokoera atabusul tokoralis la commercial masi atara mo part improvement ra tokoralis ra sel tangat matangas and then ngani sel ka muto nga sel atrang tingil tokoralis lo mga English rental schedule o mesa tele kora historialis la pluray raya tulumul nga okol mo klura tal buila imulis el time nga niya tigi bird elsen nga niya mga ram kirelis hara okol mo klu mga niya tigi mga moklo dire ko di hara okol mo klu makita po dom so semrado nga sumok like and then am na niya ko kora changes walu bang sel nungot aral Mela time ya tokora residential list nga murtra nga 5 cents and mora nga 50 cents per yel mo niya ngul tapsul marat dangli klung lalis at lalis nga ni nga lobang malubit aplan mo ringi dia ka ngi nga marang public taklay gigi demang ay di suwad kutmok of course state lang amalun motmok lagi di Gaya mo malas melola pa gigidel ko ra orang adel mutig bel taklo sila ngariak mo almut tara issue so kalmo o mesaniya dang tangas il mo takta ka benora to ra senior citizen nga ko umaral was siya tiragal tel blue ram si il blue ang tangat blue leng to ka alam ang ligel ay gilmur galel tigal mo klor ata madengel was say selbol dong ok hindi kalo masabu kelo sao to
Pagkik la dorida gigi del tele dar adrai rai la kadi adar bela sel patata ki ngani sel o tele adrai rai segi del tele tai la gumes gumda so sei tial center mal uben senior citizen center mayut sabe del mai gigi del tele tal mengi il mutlo ki so batira ayud kit mendia galri de sel tele rai of course tial center do das furingi masing awdel mo orang ko mes sa ko gibringin mo sa PL ngani activity rayo de mang to ko mingle ng ayray si bulun el alpe ko sa atemala ngam sisi hindi o sisultay mga ngay kel ko pebi rat lang tingit tel utmala rablo ayray na mo ge de lo mes ko mga samok kal ge la bulun adal el al nangaringi ko sa tiya covid hindi gam na hitergi de ma abebi teletail na mom damdum lakad sam okleng taar basul mangmom taar basul rak langar adra irat kira bluai rai mar adat kira sa bluai rai at ko era kadrul sa lom ko doon sa economic development akul mes dai tay klawal tokol gidel deral al sa gidel PL kadrul bluai rai ma kulmesa toko era sers toro ser sa de lom matokora ser sa arm at tokora ser sa ngigil matokora klakang kodang tokora ser sa la blu raidaya abru bela matengil was ya iraya o to radio kang yan tokora about malubit sen tokora tulul lang rang kadukasen niche tial dio kang niche la blu raidaya hindi rin ka mga diyo nga hira sa tiyata ka sa lungil diyo kang man sabi natin max emphasize sa higi diyo pa sa higi toko na diyo kang hira niya mo ula ka role lo best nil gaya toko na list nga list nga tumari natin available sa BL nga sa radio kang for commercial sa style art gaya o mangang radio kang ada po the makira pluara the Liam Museum radio kang tigal masay na da selbo do ko lo sa radio kang kada meta nga ay teknila radio kang makala do radio kang lungil kal so se patra tokora ka rule tokora sa arm aklo tutelel tokora babi ma atokora mal ka dek export at klase sa arm hindi sabi dalawang kasil mel kada matingin lo sa iraya ngani atbel sabi lo tukura at klase sa arm direk lo mes at tukura aquaculture ato tingin lo sing sa daw kita matingin lo sa gima kutel biota tukura sa sel ne kada di wa kim dol mira daw benya tingin malala kalele am koro dingin adi mo sedang alila tokora kim tial lomor or akim saya moderal lan sukum ang aniar bebirigi de lo mesa segi del korate alara atokora se sabe del kut makli mal sabe mo kut mok atokora ket fin fish malubeng ngukurula ngikil sel niya malangalel o kurula ngikal tial kelel sel mo kulo lang yung kalma agem lo trarangi marum asabed den mga niya klungel ala mal klon dia kasabed lo for den niya ada belaw ma tara market tra tokora kulo lang ikala mergid adrai rai e direct one niche mergid kita adrai rai o state tra mayas yang tara ko to medel blue mergid guam ya guam sel clone market tra guam gigel mayas gigil mea sa yakmal sori mong asum kada makisa tokora sers ilda kadam kuro ng kalmea sa moklo ilda kuro ng moklo mo maringar gida ultra ngili arala mal morbap gida also direk man ng tangat tele ulanga sa ngania arhaka sa nga sel subelo so tira ba atraira tokora kulila mayas mo elana mayas so hindi ala ka ngania pero kung hindi mo mesa sa mga nga takat makliya program e belut kilkidel say so beto ka dek badengel na tokora ser sa tao pun sa pedalo mes e di selbo do sa dra tokora plakang kodang
ya blue bela ko tuklo industry ring takoraklakan kodang masuk ma blue bela ko tuklo industry ring takoraklakan kodang ya blue raida girel ko tuklo industry sa bela law do ring ya klakan kodang kadang tanga tele state teram lamu na takoraklakan kodang malban tourism ring program marain adi ko messing al time ko mo ulit tool selling recording at revenue tourism leng sila sa ba revenue at tourism kita identify niya napabigyan sa tiyagi na revenue at tourism makada start lo mesra o ulwasay kada makarang kung ngoriak kalmaru lomdoy sa tiyato ko ra aklang ko tang raplo dan gire de sel revenue ra aklang ko tang mo sabe de lo mesra say kada makara improve ringin at ako ra sa balela auto da klakan ko tang ya direct bulu ra da do ng lino balwat klabo ko bulu to kagel margalel dirga ka podo touch iri do to de mera tourist el girela o sa ngalela balwat say tanga tumatasis ikdumulo lo pagel sa existing office na klakan ko tang ray el improve ay gege del area nga ka direct maral was ya to ko school ang maklo to telen kitang tanga atray rale as blue rale nga niya elementary school ng auto school mora 8 direct nga niya head starter nga ring nga niya school PMA mang ngtanga bulula nga niya school nga al sel dango kar al sel hindi mo nga ela state direct mo bus amatalo ng so ka school ding ay school nga ni trigal nga ligya dada kal course ang tukura government skura government ma skura private ni nga nga sila trigal ding nga ligya itirgay mo klisi ela blue ray tarak top say skura elementary school ay nga niya imilteral kimulto bring elmo ngosera principal may kinang sa school and then am los pa ala tukura scholarship may gyud nga giya taltelal may email ma scholarship melang ani ata edel telal email daratel rabek kra kalos per niya principal no so ra ngala ra gidi nga gelo subir o molir mal upeng ay gelo spera school di teatro school la dili kan suwa kal kurang un molotin mo sel niya mo cultural center nga ligeda gil su bay gil tukura arts and craft mal upeng tukura siyukang sel teletera kun sa danira at tukura sel duura tirgal senior citizen circuit ay gaya ng mal mastiga ng aligit ling hindi ng aligit de buto ka dia kaloteng elang yang kamal dia kal so kal rida gel niya di ira gid barang aligit hindi blend lo bentir beklat so a school lagi del moon mo kora ang ania bibir activity mo so isbusel senior citizen center malubok ng titiritigal senior citizen center school mang part ra of course ikat school din nga niya curriculum ransen yakod din mutel enhance ra gil kwarta ko ra culture ma abebir akamo ko legal tele deploy ra mo so is branchen so sel longot maklel malubeng ngason masta school agi dalo mesta niya malamol mal dingiya school ospe anya so direct close tukura food security food security madidungun moloti sel tukura development economic development legen niya po domes na tukura shares ma ay kaya mo part ring sel planning ring niya mo hindi kadilo sa tukura la role direct mamsaw da tukura food security al sila ki ngaragel sa petrongal kanya at tukur leader atray le tel dio kang se leader atray manang liga mgi mo do mga so food security the tin mo sa del economic development and then ablu gira kutmok clean del cleanable water yang health gidar adra bluwa MCC inda kabulkul MCC akadura blu gidar adra blu dam ituut
Itut because hindi kal kutmok na balwar. Ingiyam lang po ito kamdumdum malukor at ako narwa dengi may kali rektela bayap so tara de edera state ilgire den memlisi edingin mang protocol sa gito para wal health malubi sanitation ilgire state adang tangat mada pada sa muka puno ng kada mo mutrol ki sa niya memlisi sa gito program agigide para ilo nga ko na mesokal di touch lang igel niya nga na tiyal to ka platform nga ka makamitir nga ka not mag-mes mga ka na driver sa igel kung sa ka puno ay kagita kin magtututil ay dal kaya dalomes mang ano na siya lagi kita kan mesti atray-ray mang Kahit kuli ko, ultra ko ra. Ako may certial programmer ka, matangil was ya. At ko ra, leasing program. Di ako dungilil was yung wangara nga government right. Kiyang separate authority, longura lalis, at ang government right ra, longura lalis. public land authority ray So, IRA Public Land Authority. public land authority Semi-autonomous. Bon sa mga tanong mo sa ning manara ay kakitali kuma aki appropriate tawag doon mo rin na pekarak ya to embrula luul mang tel to ralis sa iraya ngokada dal issue e protocol issue leng LL Chilis Batial LL administration alo bang LL tenombre kaliwarak gidi sila sa ben change ang anya proposal la na loud or bill change sa kantur tial tokoralis ay galis sa takina adal tira un malutia tokora public land authority ray amle ay ngimle 6 plus another 5 mang 11 12 adal malutia tokoralis ray neungileng kita mdengel wasya public land authority ray oba selnia ko to clone natural resources ablu ray seldo maktub at ko economic and kaya malomes selnia ko to clone resources arkaw release utmelala utmay ray seral kim tuwel pera ka mamal proposal mo la el di mo telol maradal el speaker na manil tatede makapunang itatede akapunang mo tatawit nga kamari ko dulom to kanila nga ka amda solo asetial lis akna mula sa ko to proviso sa brother mengkelo tabe erngin ngirel ngani am sisi lugar will ending kukoram de tigil minority maktimil ngoro dal gidele on to rin hindi mo to ko mlola O makawa siya, tial IRA Public Land Authority, adi, member niya by appointment ra, hindi ka kansen ra Congress. dia Akabenor amlut kartede speaker amlut kartede, akabenor himself a member. Siya by law, giren member. tira mot magi ngiltia mo dim metal tikul mo change say kabunor mo takal medical chairman and hindi tira mot magi sige chairman so current setup niya kabunor na ngilon mo chairman Ulgo mo kamungiltin mo akabenor. Ngaraos nga bigyan sige the process. so process nga ka mga record na olbira na was nga ka ulom to ra awala la state taran melang bloon guild governor ng gaya chair ang medical chair tel public land authority ray ang sa platform na kadam sa at ko economic development hindi kang sabela blue malget economic development as kuma ora na blue adia ka direct el corawal klisi el mora at ko ra not resources well economic na blue malubing tiale to ko kay sai adia ka sa maktub ni na malidyul ngil clear ra utma so kung makabernor malubang gel niya head of state adia ka klisi el mortal to ko na utma na nang maringani ang maktub ra to ko economic so set up ako mesenya say
Makarang kapanun na lolo mo, ngani sel ko rakti si El Mortel to kora ut malang dingirel in the right way. Atara, may siya kung das pala atera des di. Atara stumbling block ra to ralis man sa ko ro des ni apa Palau Public Land Authority. Aku mesa igal record de ta gukti miul mesa palurai rai. E di ngarse e create a list na aside ra government rai. Mentul different entity masa ra palurai rai dia ka ngare la ka benor ringi. Ngara osngem ginet seguir the process. Ulgum gumilten mo ka benor magara relim mo o fair and equitable mo ra gula rai. I see. Dakang sel gila la ko Public Land Authority mom nga asay. Even though nga niya ut mo nga sila tila ang oralom na sa bilgib out talis resources bolos pe and the resources na elsewhere. Resources sa state rai. Ngel dai tanga ni aldo bantila Public Land Authority mo all be rai. Dia kasi LDT. Dia kasi LDT limiw. Dia kasi LDT limiw le tanga niya klisiit. Hindi lang ani sa mischer ate ngal resources sa level dal mo ngaklen mo so is probably it. Ngidel manay. And whose expense is it? Il mo bat yaran man mo ray keldis nga ra atumela Public Land Authority. Hindi imo baal lang dura dalong let was agi ko omis ay gagi del molto ba makrata kay yung sweldo mo la ral man morngi el mo lang ral morngi ral morngi hindi mo yun ang will dura dalong legat tablo office enye gi legat tablo office at mga lodor dakal gi ga kwata Ela seltara ko tel bring el toera brura ira kung tas ringi el alta mak sa ko yo de siempre our senior citizens dia kal ngara ngat kibul mo nga sa angit tiya ka derira olgum brura center kam gora maska ka bisti adra ira umilo sangem kam ko rule wangara tile makarang en sulra brekla nga karim nga ka nakamla mo senior citizen ma I know nga ka kurang tanga tilak nga nga akmila urban studies ya nom dengel was nga niya mano an interesting na nom dengel was ikail services sel mo kon morablo nga niya sa location na gidem focus ni lin ngarang where the population na nga niya mandi ka lang atya ada ka mo hospital mem ko turut mo ko sige niya central basyo accessible and more hindi ka lang accessible maraan, hindi ka accessible master tabalo ng Seoul of the senior citizens in morning. Malum sa pila kung senior citizens may titimaran meringi mang allocation senior citizen center most pa was nga available local line state ray o men silo say how do we do ngora marketing dito. Yeah. Tial location rin. Tial state rin ray. Location rin it's strategic location. Arang nga pa pala ba met mungi mera ngara center tial center orol dia totally ba say business rogo to ko mauro nga sel. Tila yamaral taragi mo da so sig makarang adat magla center rungil location rin access siya number 1 here lang tabar ni. El hace el gotel walgora dito tulay rai if I may say sin mga lakra to Gilmore Airport hindi the end I see. mang alsum dia ka alsum marablu rai hindi ako mo rai hindi ka temem di mo pas rai mora ang isa kumakarang rulia sila pas ng rusar mo patulay rai mo attractive. That's a question ng kumdas yung ngil gilem ng despuring ngil. Why so yeah. Aklol doon oklang arsen di ang former delegate Ray sa Raimul. Ako muna ako si Olay di tido aklang rusar. Hindi ang lagil. Hindi raklol buloy to ara dringi mga malungil o singe malgere sige the senior citizen hindi sige strategic point ang most important. Ila ka most important subject ra blue Ray. Education. Kamakarang one time sir I recall sir principal ang danya sir sa Ray mga rara sila school. Sir lul deswe makung das segit continue ngi. Di sir dim lul deswe la school.
Assume ka mo, Governor, kung makararulin mo, diswela, blue, ma school, may right, rogi, mo. Kada mo maduol nga sir sila on principle ay nol was itong maduol arangal kal malal ba. Nangyati illegal visit tir. Makara ka expound sa sige dulur mo ngalila blue ray ray mandiya ka di school ar mo tingin mo blue ray ray rogi na mo tingin. Sa rongil ke de malo sam no usel tukara sa school se just quickly sel sige smadi sa tukara sa school se ulumul da kan san so mat sa kada maru tel ses lam karangal ka school se no tika sil ses sa ulto ay ke ro kul kamu karang kalngal kana bekal sils da asil tel ses mo suba science mo suba telom suba la sils el melu in benangkal de lomla sel dom ba sin photosynthesis makalel makaskelel ma ay malel saya ulumul moktika se hindi saya gi mo karingi ang malanga gingal tanga talagi والبنتير آدم جيرا كاتو كورا باللومبرا كالرا باللومبرا مثلا بولو بالمورا ومارانغالا كانو mga sarana مول نورا بوينت سيل دالميا داللومبرا تملا مودي بالمو سيلبوم so sel tokora sa walbol multi activity al sel yeah ling diakal only for educational mura tokora food security mura tokora ka rule of course daka imol adalil hakasira ro ku mo kadmos pera pek patingan adang rom subel hindi ko manalo san sabel mo kutmok pe gilel mo kutmok diokang sa mga kamsa da diokang lesaya lang pian de telo mala diokang jekal kora a museum la diokang ro ku pek patingan la diokang bukod gilel la diokang special pira diokang el do balom breathing ni rai ka restaurant dra dia deli rai mo orior eleng dia kan sebe de leng alak travel belal mo tra dia ko rai krel belau ala ka bado ko li an sala blu e bodo ding na sangai sel do leve kring mo na food security esel mo special ato bal mo tirak mo tra ni na o cha blu belau mo segi dia ko rawal bol o sige kal kamato sige kal kia to rases Elas ancora dirasti il questione non è che yun sa campaign manager ko. Kung makararulay rin mo attractive tutol ada mo sorry kiray. Assume ko mo kami. Aira is already attractive. Aira cell location niya to kama to strategically located at absolute position na economic development meaning dak seven malumaktub at tukar gisel dakal adang alsel mung ada solid kira blue right because in medal more again ni habitual tit ma when basher orior amal mol mal niya commercial district blue belang aurora o with ma o gay ma o ti madringal batsen tulur ang at blue orior masakata aurora mangira ya next el basher domestic ni Marang arpa daw pa so yung tekiray mero odor yang ania mo rumay o susul time mga ania toplo ray niya meso spiral mo na daw ma amera odor ay gay akut makliray rain mo attractive state ato ka dalong okla mang ay daya ato ko al time status ato ka alisa mera kumamadro bi mabloira rogyas el simralis ya da open alis sa un makmasada to alis tingingan yung program wasem kada kat malira everything is attractive na to dalong okla mga dulula da mok la program alis madol to da alis en wing nga aral morgi nga niya dengi nga niya better access al morgi kita ngo da adang malis sa member kada di hala ng okla da kan subad al morgi Yang mo isi kaman sulang yade aku kira ikel aku mesra platformer kau masih bius ke berrol oseng you know mang ike dim baby ra issues and gumdas we adra this is my belief also magamora aklol basyo yung aring town hall meeting ringi sometimes akan sunod ka di alam mo ring sa buhay ring sel doran mo kuldi bila kada kun mo adra belaw Tanya gilid din mo ko rin sa margilid. Mga daisi. Mang
tial television at TMC ul magim ni creator ngi at amor tirgel dia kalsa il puti ngi ra boy I see. mela adar bela ro ku ya ordeng serka yak madengel was indir convenient to mungur to makarang ordeng serka matoy lundunga directly mora imor family kengil suwira bulu rai ra o sengem tiagi del diri kumlo mereka luan ahora kung taso yudi dali lebih romi makamik wa olgyong sa campaign manager ka we kril was mga strategy move forward ma atray rai ro kuya asib irong si tiagi del leng koreng so mes ya sometimes ang important tabem dum I see. Dia mal masauling kamama makatata lagi mo mulo urior. Ya malu ulel urior ang kagi ruba kama akal dumin. Amirail house to house. Master na chir kama mrelang awlumu ulwase kami de streeter adrablu. Digel ngal sela ablu. Po dombre ke po do mesa wati agidre lang. Lagidre kamle realize ngilo se ntia kal betokol adbal ubin tinda kal tiro bu ya mle igel tanol. El logi wa ala al sagrir ma mel al time ya gi milas mel wase ela kad makara Richard tirigi del el al time ya kumrang wase elang holidays betokol adal ako ram lang maulo lire ko kolungul ngara convenient tra al celebrity akmal bedemo wase ulgum to satyang lel annex el gibo mongot mokorngi ako kumamal kamiti amo mayate elam lolungul dire kan mobrail mo ding el malas mil supporter kaya kita so kal ngu mistrira abel kira irai roku ya kadil tirgel senkyo agi message mo mortir roku lo ase dia kal lewit ito bang kal abel mo radwal kal rubaka batangal yarngul sumul yung mala school el gire la tokora politics at the same time en tokora economica al dire el blast school gire ang matengel wase kamam umrang e loldu orngi am tengel wase ndia bot elwi ta tong kalmo endi gire el umrang wase ndia ka ditungul mong etangai matengel gire lo bangel e support ringi nga ngamong el mo masyo el gita adra ira pro kul toy el ngi atomda sing moso podemos el ba akar rogu ya ikan rogun ngara platform po itu ngai gati kadili kai giti di ka nga giblong lelak le obeso se kai giti ai gil fora wal semel la rokul to ko kloa issue ra ira gilam tangai to ko rali sem kloa issue kada bakala ang karuba kalmong mensebe el borsay en mobius amatal misal was tial blue ira in kadgirel ger ralis tertelal ada ulis ta adreger ulis ra ira tela komersial e wangara nga legdire kada kira ada kira belue orengas le tangaring yar mangal gire la dalang ok ko to klo to tila dang ok mo mama mo maray le holding ir kamiu ya ong tigre lang amal yo se member voltarngut ito patyal spirit a Christmas ma New Year ito ka uplet mo bekla aktire kalo renga ang Christmas mo tigel other three candidates to wase ka maral di adra belu hindi kita maral mo kayo sera ro kulto ko no matter what akmadengel wasi al suku matar kama mang mas gider roku amo opongkel ngel mo ang tangap ng mga mas kyo kipya gid lol giung le malure nga saud o legi tel wasi bodlet kinga ruba tial maral mer ko tel buil ratru ma erul ko singil so prime ya malungil la tingin me Ikora dirigilita Christmas kadal mga esrak kami de separate ra sencure gid ma rogul to ko ekpes ka olgyun mo modur adrai rai wase nara last is ko so amul mortir el algo da badulo molorarak itia bodol mol mringil mo do di mergo bol mungil ta mo ngil baka benora blue I see. Dia ka malso kalungat ya ale di wisa rogul antay raya malungil nungin maral may ako Christmas amlang mombrek kada di mesel ba klap lu rai rai ya oling itra malungil but el senkol maral may comes January 12
Ebo kunita be ka mal to del mo senkyo. To tele la bodol to del bodol ma bodol to no do sweat. Ay gal senkyo malu bang naman tem senkyo se kadirweb tradi le siya umorder dringing exercise ni se gidil sils. E olitel was say Tostal momes el was say kada makarata kayo siya rogul kaya lapal po antene ida di imolira argit mga kamamaltewal ko siya di mo lang doswam I di demral mo ngara bud makaltareng ita pura abut el tokora senkyo yang nga kangarmat mela ay nito mas pas kakaimon senkyo ya kuno yung nasyak po yung diak po sa point ko abluray raya aptigaran mo mga ubas sa gidereng sumberal motel o sa alabuay ray iya tokora klakabonor kung madil wasyak po nga niya igil sa pagkup mo o kutmok la niya mo klingole den merigidar adray so akmal din lang ang ngil ko di nuhil marabek laat ikaw mamsalaw dan sa tel program mamsaw la karubakal no sa mati al magimi nga kama sa mga kara tel committee mal mo man ang sulira bek adro ko to bet sa adray mamsaw Yang malmasaula candidate. Kung daswa important kidar adra blue. Militra adan momteri. Gira del remeng sa aldo we have to take this thing seriously. Suma blue raira Dios nga geringi aklera gel gotten muklol kombalira blue belaw. Amla morabitan to. Ya kung may isipin ko siya development tar multo dura iraim gedro spera adal. Medul welcome ringi medul ora ringi mumukto ngel atra irai dro. Malungil besera ko malnom saul. Igure nga sule medey masim lo spera TMC. Wish you guys a good luck. May the best win. Thank you. Be igo nge te ya to go bese program na TMC ko man sula.